Ka Limpung Ilakai Badminton bertibika kum ke 33rd State Badminton Championships belah penyadika dekat West Giant District Badminton Association ringkat kejing relang bagi Mega State Badminton Association ke lepoi no cakbekut minha ke sengi sajan jok teo beladap ha Indo Hall Hakim Usnyang JOWAI. Deputy Chief Executive Member Giant Hills Autonomous District Council Ahwai Andrew Shulai ulalong Kongsan la yadon lang Secretary ke MSB Rajesh Kamal Nongbet President ka Sunjuk Uba Jem Poshnap District Sports Officer East Giant Hills Makrobak pasa noloki weki di kot jongga MSBA bat kiri upau khmat jongga than kene gelempung kelas dang nado ka artrik bat baladon hado aspa saupungut kino ilakan naki knight league desek jongga rilum khasi janta riboy bat garo berkuai ke club jongga young talent badminton club namulai la karshan ru ya kene gelempung da directorate of sports new affairs jong ka sarkar Meghalaya hagni gelempung ladon hado aspa propot league jing kunat kata nado ka under 13 under 15 under 17 under 19 bat ka under open category ka East Khas Hills District Badminton Association ka dek sunjuk ka blayo ban ra ek nam lado board pat sa ka West Giant District Badminton Association ya kene gelempung la panhab noi ka perdana ka jingsa miki khusnam certificate bat ka song bisa shikinong job pat kumjuru shaki bawan baat dailing ba kene gelempung ilaka lemi paurugi katu kani ka sap ilaka benala bala samru sno diki khusnam bekerpang bat kini kilong ka promising player na kamta ka kadani khunjok ada 13 girls kalecha ka Anjan Nora as moment ka East Khas Hills District Badminton Association iba penhun Kharbani ka West Khas Hills District Badminton Association under 13 boys Kezia Chulai East Khas Hills District Badminton Association pat Eldon Pamar jongka West Giant District Badminton Association ha ka under 15 girls wan kani toy kalayo ban rai kani ka khusnam bat bot pat saka Johanna Khongwer jongka YTBC ha ka under 15 boys blayo ban rai kani ka khusnam de nam tam Kharbuli jongka YTBC bot pat saka Grandet TH Sangma jongka East Garo Hills ha ka under 17 girls yakni ka nam lara ka Merinda Ringklem jongka West Giant District Badminton Association bot pat so Rikumi Singli jongka Boy District Badminton Association haga under 17 boys kani ka nam lara do Risami Pasa jongka West Giant District Badminton Association bot pat sa Mikim Sangma jongka West Garo Hills.